Nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC byatangajwe ko Bunagana yafashwe. Ikindi gishya cyaje muri iyi ntambara ngo ni ukwinjira ku mirwano kw'igisirikare cya Uganda UPDF ndetse ngo kikaba kiyunze n'icy'u Rwanda. Ibi bije mu gihe igisirikare cya Congo kandi cyari cyashinje icy'u Rwanda gufasha M23. Impunzi nazo zikomeje guhunga ari nyinshi muri ako gace ka Bunagana. Naho Dr Mukwege we ngo abona ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano nk'ibyafatiwe Uburusiya. Oniyo ikomeje kwamagana ibitero bya M23 na FDLR. Ikaze ku Ndongozi TV. Umuryango Ruca uharanira uburenganzira bw'abanyekongo n'agaciro kawo urashinja ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 guhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Ni mu gihe bivuga ko M23 yamaze gufata umujyi wa Bunagana n'umupaka waho nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi ibera muri teritwari ya Rucyuru hafi y'u Rwanda na Uganda. Umunyamakuru Ignatius Bahizi wa VOA ukorera muri Uganda yemeje ko uyu mujyi wamaze gufatwa. FARDC barahunga ati ingabo za Congo FARDC ziri guhungira muri Uganda mu gihe abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bunagana. Umunyamakuru Christophe Rigu w'ikinyamakuru Africa Arabiya yifashishije amashusho nawe yemeje ko Bunagana yafashwe. Yagize ati umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wageze mu maboko ya M23 guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abasirikare ba FARDC bambutse umupaka bajya muri Uganda. Ruca iri mu miryango ikomeye muri Congo isobanura ko ifatwa rya Bunagana ryatewe n'ubufasha ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda zahaye M23. Uyu muryango wagize uti nka Rwanda Mod ingabo za Uganda zafashije M23 yafashe Bunagana nubwo zivuga ko zirwanya ADF zifatanije na FARDC muri teritwari ya Beni na Urumu. Uganda n'u Rwanda bikomeje umugambi wo guhungabanya Congo. Umunyamakuru Stanis Bujakera wubashywe muri Congo yatangaje ko amakuru yahawe n'uwo hejuru mu rwego rw'umutekano yamuhamirije ko abasirikare kabuhariwe ba Uganda bafashije M23 gufata Bunagana. Yagize ati M23 na RDF biyunzweho na Special Force ba Uganda nibihishuriwe n'umuntu wo mu rwego rwo hejuru mu mutekano. Nguyu yamubwiye ko abagande babasogose mu mugongo. Leta y'u Rwanda yo isanzwe ihakana uruhare RDF ishinjwa muri iyi mirwano, ahubwo igashinja FARDC gufatanya na FDLR mu kurwanya M23. N'ubwa mbere ingabo za Uganda zivuzwe mu mirwano ya M23 na FARDC. Iyi mirwano ikaba yanatumye abarenga 30,000 bahunze imirwano yo ku cyumweru i Bunagana. Abarenga 30,000 bavuye mu byabo bahunga imirwano yo ku cyumweru hagati y'ingabo za leta ya FARDC n'inyeshyamba za M23 i Bunagana n'inkengero zayo muri teritwari ya Rucyuru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bivugwa na ONU. Nyuma y'imirwano ikomeye umujyi wa Bunagana uragenzurwa n'ingabo za leta nk'uko zivuga mu itangazo. Buri ruhande rushinja urundi ko ariko rwatangije imirwano yatumye abaturage barenga 5,000 bahunga Bunagana n'inkengero zayo berekeza muri Uganda nk'uko ONU bivuga. Croix Rouge ya Uganda ivuga ko hakenewe ubufasha butandukanye ku bahunze imirwano yo ku cyumweru. Abandi barenga 25,000 nabo bavuye mu byabo ku cyumweru bajya mu mashuri n'insengero y'Irwanguba, Kabindi na Kinoni muri teritwari ya Rucyuru nk'uko bivugwa n'ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi. Mu ijoro ryo ku cyumweru umuvugizi wa M23 yabwiye BBC ko muri iriya mirwano bishe abasirikare benshi ba FARDC abandi bagahunga basize intwaro zabo. Abajijwe niba aribo bagenzura umujyi wa Bunagana, Wiringoma yasubije ati reka dutegereze urwego rwacu rw'iperereza ibyo ruvuga, turakora raporo yuzuye. FARDC yavugaga ko yasubije inyuma ikanakurikirana abarwanyi ba M23 bari bateye Bunagana kandi ko basize inyuma imirambo myinshi. Itangazo rya FARDC ryavugaga ko mu mirwano yo ku cyumweru bafashijwe n'indege za gisirikare za MONUSCO. FARDC kandi yongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 kugerageza gufata Bunagana mu gihe leta y'u Rwanda yagiye isubiramo kwidafasha umutwe wa M23. Itangazo ry'ingabo za FARDC ryo ku cyumweru nijoro rivuga ko muri iyi mirwano zapfushije Major Eric Kirakumwisa wari ushinzwe umutekano wa Generale Major Peter Shirimwami ukuriye ingabo ziri kuri uru rugamba.
zivuga ko uyu yiciwe mu gaco katezwe n'umwanzi ku muhanda werekeza i Bunagana. Ni mu gihe kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashinje u Rwanda gushaka kwigarurira umujyi wa Bunagana mu rwego rwo kuniga abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ejo ku cyumweru hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare, General de Brigade Sylvain Kenge, yavuze ko abarwanyi ba M23 bateye ibirindiro bitandukanye bya FARDC muri Bunagana babifashijwemo na RDF. Yavuze ko imirwano yo kuri iki cyumweru yaguyemo abasirikare babiri barimo n'umwe ufite ipeti rya majoro, gusa ashimangira ko no ku ruhande rw'umwanzi hari benshi bishwe. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yabwiye AFP ko kugeza ku mugoroba w'ejo ku cyumweru imirwano yari ikomeje hafi y'umujyi wa Bunagana. General Kenge mu itangazo yasohoye yashinje u Rwanda ko ari rwo rwashatse gufata Bunagana mu rwego rwo gufunga umwuka umujyi wa Goma no gushyira igitutu kuri guverinoma ya Kongo Kinshasa. Ni nyuma y'ibindi birego bitandukanye Kinshasa ikomeje gushyira ku Rwanda, narwo rukabihakana ruvuga ko ntaho ruhuriye n'amakimbirane akomeje kubera muri kiriya gihugu. Oniyo yamaganye ibikorwa bya FDL na M23. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU, Stéphane Dujarric, yamaganye ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro wa M23 wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR ikorerayo ariko ikomoka mu Rwanda. Dujarric mu butumwa yatangiye kuri Twitter ku rubuga rwa ONU kuwa 11 Kamena 2022 yasobanuye ko imitwe hamwe n'indi nka Codeco ADF ikomoka muri Uganda na Red Tabara ikomoka mu Burundi ari ikibazo ku mutekano w'akarere. Kuri FDLR, Dujarric yagize ati: "Ni umutwe witwaje intwaro wiganjemo abahutu ukorera muri Kongo. Bamwe mu bawugize bagize uruhare muri jenoside mu 1994 kandi u Rwanda rushinja ingabo za Kongo gukorana nawo mu gice cyo ku mupaka." Uyu muvugizi asobanura ko iyi mitwe yitwaje intwaro irimo kugaba ibitero ku basivili, agatanga urugero kuri M23 yabayeho kuva mu 2012, akayishinja kugaba ibitero bitandukanye no ku ngabo za leta ndetse ngo yanakoze ibyaha by'intambara. Dujarric abona imishyikirano yatangijwe na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, leta ikagirana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro ari inzira nziza yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Ariko yanemeje ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU MONUSCO zikomeza gufatanya na leta mu kurinda abasivili. Yunga mu ry'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba asaba imitwe yitwaje intwaro kuzimanika, abagize idakomoka muri Kongo bagataha iwabo. Arashimira kandi uruhare Perezida wa Angola Lourenço yagize mu gucubya umwuka mubi watutumbye hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo, amwizeza ko ONU imushyigikiye. Dogiteri Mukwege yasabye ko u Rwanda rwafatirwa ibihano nk'Uburusiya. Mukwege ibyo avuga bikomora ku byo abona mu kazi ke, avura abahohotewe mu bitaro bye. Urebye arasaba ko ibyavuye muri za nkete zakozwe byasuzumwa maze uwo ari we wese wagize uruhare mu ihohoterwa ry'abaturage agahanwa. Umuganga Dr Denis Mukwege ufite ibitaro mu mujyi wa Bukavu yasabye abahanga gufatira u Rwanda ibihano nk'ibyafatiwe Uburusiya kuva bwatangiza ibitero muri Ukraine. Dr Mukwege mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 12 Kamena uyu mwaka, mbere y'uko ibitaro bye bya Panzi bisurwa n'umwamikazi w'Ububiligi nk'uko Seti ibisobanura, yasabye amahanga gufatira ikibazo cy'umutekano muke wo muri Kongo nk'uko kimeze muri Ukraine. Yagize ati: "Ububabare bukwiye gufatwa kimwe, none sintekereza ko isi izakomeza guceceka. Nabonye ubwo Ukraine yakorerwaga ubushotoranyi hakurikiyeho ibihano, hakusanywa amamiliyoni y'amadolari." Yakomeje agira ati: "Ntabwo twakomeza kwirengagiza impfu amamiliyoni zabereye muri Kongo kuko nizera ko turi ku mubumbe umwe. Ubushotoranyi bukorerwa muri Kongo uyu munsi simbubonamo itandukaniro ryabwo n'ubwo muri Ukraine." Uyu muganga yahawe igikombe cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2018, ni umwe mu banyekongo bavuga ari kumvikana bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zifashe umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo z'igihugu cyabo FARDC.
azwi nk'umwe mu banyapolitike basabiye kenshi leta y'u Rwanda gukurikiranwaho uruhare mu mfu z'abanyekongo zabayeho mu myaka yo hambere, aho yemeza ko ingabo zarwo zari zarinjiye muri Kongo. Gusa leta y'u Rwanda yemeza ko Dr Mukwege ari igikoresho cy'abayirwanya bagamije inyungu zabo. Perezida Paul Kagame muri Gicurasi 2021 yabwiye RFI na France 24 ko igihembo cya Nobel yagihawe n'abo bantu kugira ngo ajye akora cyangwa avuge ibyo bamubwiriza. Ndabashimiye, nakagaruka.